Katkum gejingelang kabaladap hapring kamaulai tahun dorbar MTD mat baro ki kertong ki bekun election MDC na maulai konstituensi larai bakin penlong bet tang na kerensan ya lap election ya baro ki kertong nega common platform khalang banlat na gejing penuit pentot ki samla ki bele ki examin khamtam ka matrik panchai pajba mendak arklai turik kalalengkot arjar pusan halor kene rai baka maulai tahun dorbar klasim ye kene sinjam kalakam babaro ki kertong ki bayakun ki MDC election syakech EDC kila dep menjurlang ya rai Henry Ladon ki bakwa melendat kata kasyong haki ucharman ka maulai tahun dorbar uba har lambor war la pensyai bakat kum kecingelang hapring ke MTD bat baro ki kertong ki banyakun na maulai konstituensi larai bakin penlong bet tang na karensan yelap election ya baro ki kertong neka common platform kenang manlait na kejing penuit pentot ki samla ki bele ya examin khamtam ka matrik haba pansai syu ke maulai tahun dorbar ketemu ya ka babha mat kejing mut jong ne ka long banlait na ka no jik pentot iki wei mat kan long ka bajai haga bakadon ka common platform na ki wei ka snong ki trai snong ki nyolat khambha bat ngap ammanwan penbun briu ki banabar snong kebatnem ha kata kejengkan vas action kan pentut kan penguit bagi kena nilai asam dia kum kirang basnong nilai song nilai perkhan bak tahun dorbar bola nilai rai dengan khot di kandidat bat kilai poinut menen kesni hakmat jengki nilai keren nilai peni jemut bat da kejeng hunlang kejengnya menjurlang kejengki iwe hadin iwe kandidat yang ban keren ban penpau bagi hak kita bat iwe li dak li ken kamut kani kedih kanong rim jong kejeng dan eksamen di kena nya ho kata kabiang te baro sendungut ki penpau bakabiang kata ka jinga keren kejengnya monlang kejungi kum keton dorba kan kata kandidat penang ikendit pada bani iba hak social media la keno ingi kum keton dorba bangi khangla hre yang ni dong yati babaro man kisnong ngin penlong baik teki common platform ba la kuno sibu simit kawai kisnong yo akan pendek de ni don hiu kandidat talga ki hiu kandidat kilek man kisnong le sikui ka parti kan don lai kan ta kala ta apa hi kena di bani bani yang sampai ten takra kile pedang ba ngin penlong e common platform baru andrumut te kamu tong dorbar ka khan khang yanu bat kam don an hu ban khang ngim dei hu election commission ngi tang ki dorbar snong ki bengia mir jumut bar ha bakun kut ngi da ai khublai ye baru ki kandidat ya ke jing ploy ke jongki ban trilang ba ton dorbar ke bok yu mo ya ke jingwan sakmat ke jongki ban yang menjurlang bangin penlong da common platform te kani kadai ka jingkwa ka ba ngi kwa ban pensyai ki ndai ba kamau la ton dorbar ka khang hangrei kadai bai tang kawai ki jumut kolong ba man kisnong in penlong common platform baru ki kandidat kiyo ban keren kiyo ban penpau ye lagi jong kinong rim kata kadi kinong rim ke jongi kampung lai jong dorba ka bangila keren ye perkhat lang nin hag jing ton jong baru ki kandidat ki balai en jero khi nga mi kata ni ngi tang boong bang lang jong dorba ka khang ken ngai tang kata ni ye jing sang ni la ikut lang bat ki kandidat baru ngin penlong common platform ndi bangi khang ye kanong ka meeting kan buki menen ngal ong bangin dang kentse di kendon bangin pha soki kunju hagu tu opor ro jing sang ngilong ye ki to balai hon lang gumni tongen simson dang mulai ton ba ya schedule jong bodo ko mulai ye hari isnong bah ko setri jong mulai ton ba ngin pen kre ro schedule ye ngin le himangi ngin le pan permission dang bentar jong ki ba ja sound ru to kan pen biang isnong ri to kin ya lap len maki ru ban sil ko bai sound kita gidi bangila bu ma jong ki ge tikla ai menjur ta ru ya kata ngila keren sai benin mo long la ongken ka jingwan jung kertong hapo jung snong mulai ro hak kamu ukwa ban pensai ban pi lang jung penong rim hak snong mulai ro hak kata ka bomon ndai ken go nong sung snong jung dak paki uwan ban snap ndai hadat paki ru siyo ai kala ken kamu kata ka jing mot jung iken khna bakan jai kan long thanda ka jing kalum penthot thani ki khna ibile exam ben kamu penong meeting hayo ro ki nong sung snong jung ro hak ken bali ban snap penong meeting hampa konten besar ki nong sistem konten besar ki bukan sap long kamut ki bani ong hat keli lut ki jadi style long kamut ki kata kala ban thut ban si meeting ki mon to nila ya keren sai no menen ru ba underlay mika code of conduct nin penteri kami tani mo ta ngai thit tangi ni ba mata ki ha ka MLA election ru
ngi iya ka jingkut ke jempat ba iki karali ki rotali je tinggi lalu iki kandidat perokat baki dia menjur baki nampen langsung ke rotali nama ke jingkut ke jempat ba te ki cooperate bak kalong siya kanta ni klan mendan jingkut iya ka election product te kan ka pamenta ki simra kalong ini am election to kan ki simra jingkut amdei tang ki pa teaching community mah nak keren kata kan yang te happen ke exam kalong election telah thot hari kena tikmi pa ti man ki sinong umdan ko win ko sinong ka ba umdan khna ban mi le semen gen mo nga thai sung thu gen to mo ngai ki ta kala trikam ka model code of conduct ngin sang ban kin trikam ni kan ni la tio pros ni kata kan kumbaga ong temen ni kram khang ni public meeting hani ni penben bangnya don lang haju kan khnang bakal posting kan jadi kena kan pantut di for example langsung tu i sisen kembang orang kriminal ada dan hunjung di kandidat sibu iwe man kawi kami ya mon hunjung ya tiak simia kabaya ban ong bakal meeting kan utang sekenta kamu akan tale kenta kan bang kan takal akan tut bahai kan toh layamon lang tu nilai keren has tang ban menin kilai menang di kandidat tu dia nilai ong ba toy kijing tip ki bahadian ngin sapha sapi ya mama i dayan kan yang kani mo kumbang on sebenarnya yang kani kamu nak standar bar perkan bagade ha ko exmen yang takabiang rurang ba ko tin tang on dan ini nak standar bar ko men to la da how ta kom to ya kata tingin ang ni ki sanut mi pat le si bla pedang kata ti nginya kat ki sanut kan pulang ini komen ko kan dan sudah memperya ya kata tingin orang guna, ingkang guna, dah nak ingkang. Ketika Bak mereka tambah batin. Yung kami panhalin din. Baka alam lang muna yung ba way ko ba siya ng komisyon umajig ba way pa ng komisyon umajig ba yung kami kung kita ki je ta ko pala lo la simra na ja ko na ni sila jinjawan na kanya ko ba na ai là đập chẳng nhận mà người vào cầm đây authority cái bảo bằng khang thì cái nó là họ thì cái parties thì candidates bằng kim đốc ini bikin lagi campaign di Suki agar kom ke Suki jika jing kedua benen kedai baik in consultation dan concern ke Suki bapi priang na mahagira apa kayen ya kan ka idea bang kamu itu dor bar kum kalau le apa ka MLA election ru begin khang ni ban ban khang de ban Ongi kandidat dalam kepala begini pula ekarut rally. Kehadiran bagi kandidat di dalam tu kira yang dikata yang hot minum tidak ekarut rally. Ihun ni egarai bagi publik yang bola contoh. Kiri dalam part and parcel juga decision making. Di menurut kalau menjuri mitro ini ka idea apa kadon ka kata kajing examination ke bawah nak kemang. Bat balai lada kalau kepala kita dan menyayat nak platform we kandidat ni. Bat kubur yang kata. Toh, kalau lingkong kalau kani kadai ke acceptance, jong ki kandidat hi awil pilihan, jaka idea kalau mulai tumbuh kai, kalau halor kata kamu mulai tumbuh kong to gini friend, yahi kendor begin le hab kamu platform, kalau ngin sepak pada yakini ki kendor ki bagi to siapi baro ringkat dengan permission mungkin pang kopi returning officer kita create no kamera tombar ya ka permission mungkin pang namenta jadi kandidat tikini gini beta gini ba hindre ladaki donno di ba ong ba nam karai mungkin kalau karai with consent da ka jiya monna ya da ka jiya monna ki oni khlatno midon bol ayu mo to no ban khang bi kata maka di ka hok ka jungki bikin lo public campaign kila-kila cakmat mata ban bakin tre ban cak kebun platform lu kata kasong lagi tiba tre kita kim tre gin lek no ngi perkhat om ni kayo long keduk nong junung kalau baik nama da kabha kamiat imlang kasalang bakal jiar khat bakal point ni for election te mola to nomor kamdon authority yenu ban khang ban timbor le ban stop inu na ta kadau bisa khot consultation hadian bangi khat ada kumta te kamola to nomor kasi obeki inline le ni abi de order naging dun bol ibon ay order ti jingkli ko pi ong bala da gidon be ki candidate gibon tre kaniru gibu pe mi candidate agi candidate kin rai hadu menengesni ki phone
Kita kita pilihan hot ngamlen, kita kita orang bagi 4 clear. Jadi kita kita apa dia? Kita empat pilihan. Kita sih kita huni ke sistem ke bakal mulai turun marga penbaik orang penyelidikan perform kita kuat nak kawai ka rukomale ya katangin dan bor sama ikut ke poll election. Kalau kita ke hok political party candidate namanya dah jeng tu ke joki. Yang mereka bagi perkat kalau ringkat pergi nama tak jeng bahar jangan mereka poll dan penduit kan tu rumah ke politik jeng kena nama ke election bisu tu ini meriut ikan dia cuma meriut sen apa stand boss. Lain kali on gila ya experience gini pun sen. Ti kita ke but sound keman mi untuk meriut nak pun candidate mentah. Jangan kan. Ti Allah kini ke perkat mereka candidate yang bangin so ya hap dengan idea. Tingin dan bor orang bagi kiban. Naiwan dan le cik isnong le ira hukum kepada jum million melehi. Mengenai kes kamor dan kamor bor hi men ongi isnong aina permission kasih baik jadi kalau joki berarti perspektif lambas nong dari mungkin kan semua. Kumpul dalam film ko film snap sanai candidate dulu nanti kertong di bala ya kubur lah menin. Kalau dah kita ni kubur juga juga ketian ni pendat no. Mengindang kontak ini, mapidang bat kami ke keren lah menin. Tapi dang bat kata ingin air kertas kita candidate di badang buat punya dengan nika common platform. Kalau yang makir kita laktir no kata ada semua kita kemudian kayak itu semua jumlah tu nomor ngimlang kesulau betul. Tu kumpulong mentari ketupi orang bakani kan dong ke kumul. Kata ada ni kami keren dia kata, maka kami je keren dia kata artinya usai. Soalnya kata te kasong ni parti ni di problem meeting joki kata kisudai ikan bencan ni kata bagi kami menerap ni kalau kata ada artinya dari hadir kebakiru kila yang pediang tiswa ka artinya dari kata kasong Kajing penbek yung political party kila jangan nunggu senang, bat ki respective orang senang, maka mulai tahun baru kami te rakam cuci pi ya berkoi senang. Kita ni senang, walang yang rai ke bahang yang rai lang, hak aju setri ni kadon kabor ki rambat senang kim dan malah mungkin kang, kamu tu makan kang yang senang kamu nunggu kita. Kasenang kadon maka jaga sangat, maka jaga hak rai. Kuma tanubah isong Isu si nama kadang kakap juga mulai, kini ketika isu beda baka kasenong apa mulai ke election MDC juga mulai. Ida kuat ke, malah dah ya ban sempre gahok ke jiwai kamdai ke mulai tumbah. Ning ida kuat dan kata-kata bisa kuat ya consultation, bisa kuat ya concern. Ina mun baka niat kubaya jai-jai ko makalong garut rally ya puga mali. Jadi kami nak ni with babi orang ba ngila su lebor ngila su penbor kata kalau kau pemdai musim penbor musim kang kadai baik on consultation baka consent bejuki kata kat fi kumong ni fi hakajiya lang nyelit kumga consent ngina jing tho ayu su ila yadon pramangi hi ya rai lang nga ma ajing tho su yo president ni yo secretary ali treasurer namar nyelong lang decision maker kajo dengan soka ajing tho pak kadai baik tapi dah menjur tapi orang ba india club no ita ajing tho ya ka ajing menjur siapa mau dijak kita Oi, menurut kawan kita pusat negara cukup seduan mau kita. Cuma empat cip mana boleh lah ya kalau sana. Banyak sih. Empat cip mana boleh lah. Baca bafla kalau bakiri bad hadu reward dan semua kalau pergi ke mana. Te kayak ke belum itu berkiwan. Habang ikut ni mula tu dah. Lagi ini dia berkelak lagi berkedau menin. Lagi lah kedau menin. Bah bila le berkelak ni ya kedau macam sekali. Lagi lapar. Mana bapak lagi dekat dia ni. Lagi buat kedau hilang berapa. Jadi kalau kayak ngasuh nak belum kalau pelang kalau makine kita dia dia bolong daya kumulasi kita sim aktif pat umday kaksian dia keren jangan lakam juga skor bagaimana dulu kawan yang keselon ke bakam kela lemana ngadai mengapa bakam mat jadi lagi orang buat selong berkoi pada semula
Gidan asli konstitusi. Habagawan election dibuon ba sinong membeli kemudian ikut kemudian election. Kita dah pula pada ini. Hakatik sukses jauh election. Election kita gawe kan, tawai kebaklain tamai. Kebagi layoi nak kebos. Hak election diberi dia cakrat dia smart district dia mana sebelum sedang dia ni sukses ba dia kejimpan kehadiran hak election. Ray kita beli badan kod ski di bawah election. Jumlah orang ini mata muka om yo akan tahu bahawa dia persiap ini. Kita tahu ni dalam Islam di bahasa tu dia buat ahli dalam Islam. Sekarang lebih di publik penting, kamu nanti hak aja kasih dialog konstitusi. Kawai kaidam. Nyumlah lagi, kawai lapor ke dia. Kita kadang-kadang insyaAllah dengan cepat bat dipor kelang telur. Tengagai dia wan ini ngai cepat kadai kebulong ya kamulai tahun depan. Lalu kebulong lalu kod werut asal cepat. Kalau bulong ya kamulai tahun depan. Lepas ini ngaji kecil. Nang kami mulai tahun depan. Dinong sanjur nekong yang mulai terlebar kedai keselong. Yo lihat. Kenapa? Keselong dengan sedang yo lihat. Bagadai keselong. Kalau khabisai kedai tidak mulai. Dari waktu puan berbersuara. Macam mana kau start kita lagi? Lepas jelas kita idol. Idol kita wajib. Kalkubor, harkat dilebor. Mulanya, dia kebelum mulai dibanding. Nanti semua idol babi. Tibun lagi idol ini idol. Tapi babi syak kalkubor. Nanti di sini kita boleh. Jadi babi syak macam tu ini perlu. Bersanjur kita mulai tahun depan. Banta som yang diteli jogi kita mulai menbang kita kerja.